Ni mururungano uria gutafanitio mwena wa Gitengera kaunti-ini ya Kajiado ni arumiriria kiama kia Jubilee makinyita mbaru kamiti ya githurano na mihaka ya IEBC. Arumiriri a Jubilee makiuga kamiti ya IEBC ni yagiriirwo kuheo giteo na kwirute wira wayo hatari kuingirirwo. Kama Raila ameona na mahali pengine pa kwenda, hawache kutumia watoto wa wengine. Yeye achukue watoto wake, awaweke mbele pamoja na Wetangula na Mudavadi na Musyoka. Awaweke mbele ili waonekane mbele na sisi hawa wananchi wengine wafuate nyuma. Lakini hatutakubali wananchi wa Kenya wanakufa kwa sababu ya maandamano na mtu mmoja ambaye anataka kitu. Mimi naitwa Jay. Nao atongoria kauma kaunti-ini ya Trans Nzoia ni makumithirie mirurungano iria iratabanio ni mung'ethaniro makiuga aria mararurungana magiriirwo kuerwo makinya ma kiwatho. Sasa tutaki maneno ya maandamano hapo Trans Nzoia kwa sababu sisi tunajaribu kuinua maisha ya watu wetu, alafu wengine wanataka kurudisha hao nyumbani. Maya mokiteriri kamiti ya kibururi ya kuruira ihoto cia muingi yuritie ateti matige kuingirira wiyathi wa kamiti iria cirugamirire. Kawira Bogori ni muikariri giti wa kamiti ino. We condemn also attacks on the judiciary, especially from the political class, which attacks have now trickled down to the citizenry and are being actively reflected on social media. These acts and utterances are a recipe for anarchy and have the potential for destabilizing the judiciary. The political class must lead by example and remain true to the Electoral Code of Conduct. Nayo radio ya Kameme Kayuka Muigi iria irungurwa kambuni ya Media Max Network Limited ni yambiriirie mugithi wa kuria muigi ukeyumiria na gwikiria mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta kura githurano-ini gia gucokerwo kia president gia tariki 26. Tumwirite ithue wathani wa Kenya no woirwo thuru guikio kura na ithue nicio twetereire guikia mweri 26. Mechoro yarageria gucora ate gutire githurano angake ithue ne toy ne gwetigira aretigira gucindwo hatire kindu kingiraira ni ne turamucinda na Raila ti githurano arenda guthigithania ate nigetha kurigie na miario ate are nuthu mugateke no turaugire ona slice imwe mangai gutire kindu arona ne twanyitana rita rere ne kumera araumira na twirutanirie ithuothe mundu taikirie kura guku Kiambu mumenye ciothe thaci idare no mwaka cikio tondu turenda Raila ainuke na ndakanacoke ringi na mweri 26 tutikariganirwo andu aitu ate kihoto kihetoraga utamugete na tukehumeria fiu nega tuikirie mbere. Mugithi uyu wambiriirie muthenya wa umuthi kaunti-ini ya Kiambu na wahurwo Shafini governor wa kaunti yo Ferdinand Waititu. Giripotera Kameme TV ni Geto Wambui Wajihia.